Tħallux il-pajjiżkom ikun abbużat. Erġgħu irrevedu l-iskema tal-beħ tal-passaporti liċ-ċittadini Russi. Dan kien l-appell b'saħħtu li jagħmel il-President Ukren Volodymyr Zelensky lill-Gvern Malti meta kien qed jindirizza l-Parlament Malti b'mod virtwali mill-kapitali Kiev. Please don't allow to abuse yourself, to abuse your island. Please do your checks. Who of the Russians are trying to hide using your jurisdiction and your land? Please block their real estate, their yachts, their accounts who belong to Russians. Il-President Ukren għalli pajjiżu jinsab fi gwerra u mhux f'kunflitt ma' Russja, gwerra li qed twassal biex jintilfu bosta ħajjiet innoċenti. Zelensky ħass li kellu jagħmel din ir-rimarka biex jikkoreġi lil Angelo Farrugia meta fil-ftuħ tas-seduta rrimarka li dak li għaddej fil-Lvant tal-Ewropej mhuwiex sempliċement konflitt. Il-President Ukren fakkar kif reżiljenza tal-poplu Malti matul iż-żminijiet sawret il-futur tal-pajjiż kif ukoll tal-Baħar Mediterran fejn qabbel dak li għaddej fl-Ukrajna ma' dak li Malta għaddiet minnu fl-1942. Zelensky saħaq li l-ajruplani Russi qed ikomplu jibbombardjaw lill-Ukrajna, attakki li qed jimblukkaw li bliet Ukreni, attakki li qed jeqirdu diversi bliet u joqtlu ħajjiet innoċenti b'konsegwenza li bliet bħal Mariupol qed jispiċċaw b'nuqqas ta' ilma, indafa u servizzi tad-dawl. Semma wkoll il-problemi relatati mal-ikel fosthom tal-qamħ, problemi li qed joħolqu kriżi finanzjarja fost diversi pajjiżi madwar id-dinja kollha inkluż Malta. If we cannot export wheat, barley, sunflower, sun oil, then it means that the people on the north of Africa and in Asia, they will be lacking food and the prices will go up. So we have to act now. We have to act quickly. We have to put the embargo on the Russian oil mixes and oil products. Zelensky qal li d-dinja tinsab f'sitwazzjoni fejn kulħadd irid jagħti sehmu sabiex tintemm din il-gwerra. We have to fight and we are now together with you to make sure that freedom will win. Everyone has to contribute to this victory. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech esprima solidarjetà sħiħa mal-poplu Ukren. Saħaq li din hija gwerra li qed taffettwa lid-dinja kollha. Huwa qal jinsab gburi li l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kienet l-ewwel persuna li ltaqet mal-President Ukren fejn esprimiet is-solidarjetà tal-Parlament Ewropew mal-poplu Ukren. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista huwa favur l-Ukrajna tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, Unjoni li tagħti sens ta' protezzjoni kbira. My party, together with the other parties in the European People's Party, are ready to defend and promote your aspiration to become members of the European Union. May you soon join the European Union. When that happens, Ukraine will be returning home after a long absence. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li Malta hija pajjiż żgħir b'qal kbira u vuċi li tinstema', pajjiż determinat li jkompli jagħti s-sapport kollu lill-poplu Ukren. Il-Prim Ministru Robert Abela min-naħa tiegħu qal li Malta se tkompli tassisti lil poplu Ukren permezz ta' għajnuna finanzjarja kif ukoll permezz ta' qoti ta' mediċini. Apparti dan pajjiżna qed jagħti wkoll refuġju lil Ukren li qed ifittxu kien. Fid-diskors tiegħu l-Speaker Angelo Farrugia saħaq li l-aħbarijiet li qed jasluna mill-Ukrajna qed iwasslu sentiment ta' tbatija u rabja kbira. Qal li newtralità ta' Malta ma tippermettix illi nagħtu għajnuna militari f'din il-gwerra, iżda pajjiżna kommessi jkompli jipprovdi għajnuna umanitarja.